Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye no burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwerudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo ry'icenda ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza ngaha mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Aya n'amakuru tugiye kubashyikiriza dufatanyije n'umutama uri mu bice byo muri Sud Kivu ugiye kutubwira ibiriko biragenda vyibonekeza. Mutama waramutse neza? Murakomeye bwana munyamakuru, murashima Imana. Jeko natwe turamahoro tukaba rero twinjiye mu makuru agezweho muri iki gitondo cya kare aho tugiye kubwira abadukurikiye ibijyanye na strategie generale de la reprise aho bitangazwa ko FDN na FARDC bariko barategura mu Havre de Sacrement zo kwigarura ibice bitandukanye za Sarambwe zigaruriye. Hakaba kandi harimo APF massive ikomeje kugenda ituruka mu bice bitandukanye aho bazanye imbunda zo mu bwoko bwa Bozieri 122 mm ndetse na Mortier 120 mm. Turaza kandi kugaruka kubikomeje kugenda byibonekeza bijyanye na sécurisation des arrières kurinda ndetse no gukurikirana ibice by'inyuma. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na reconnaissance en profondeur biriko biragaragara mu bice bya Busoro ugakomeza Burora werekeza Ngesha. Turaza kubabwira byinshi bikomeje kugenda bigaragara. Mutamura kutubwira ibijyanye na infiltration naturelle yagaragaye mu bihe bice ni bice bitandukanye bya Uvira aho ibintu byakomeye cyane, ni bice bitandukanye bwana munyamakuru aho ibintu byakomeye cyane. have sigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amir Rio Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amir Rio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amir Rio Estate ku bakiriya bacu bamikora aringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amir Rio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amir Rio Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43. Hamwe na Amir Rio Estate turaheza. By'umwihariko mu nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ibikuba byacitse, ibintu bikomeje kugenda bihindura isura y'abari ku bijyanye no kuzana ibikoresho n'ibindi bitandukanye muri rusange ku mirongo y'ibiri ku rugamba. Nituza kujya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru turaza kujya kuri zone strategique za FARDC tubabwira ibiri kubera kuri axe Mahanga Kizinga hari koridoro y'ingenzi ku mupaka uza territoire ya Masisi ndetse na Warikare. Tubabwira ibiri kubera Shawo imisozi ikomeye ikaba rero vantage mu kugenzura uduce twose twa Masisi. Turaza kubabwira ibiri kubera Bwambariro nayitwa Shora uduce M23 gukoresha nk'ibirindiro byo kugaba igitero kuzasa kuri Wazarendo. Turaza kandi kujya Burora Ngesha ari inzira y'ingenzi yo kugera ahitwa Kinyerere n'ahitwa Busororo. Banywanyi turaza kugaruka kuri operation Karundura za zindi ziri kugaragaramo ibitwaro biremeye za Terari Rudre Brende ndetse na force speciale zamaze koherezwa mu bihe bice bya Warikare ariko cyane imisozi itegamiye territoire ya Masisi. Turaza kandi kubabwira ibigiri kubera Nyabyondo n'ahitwa Katare akomeje kugenda hagaragara imyiteguro ikomeye. Turi buze kandi gukomeza kugenda turabira hamwe ibijyanye n'umugambi ukomeye wavumbuwe na Service Nationale de Renseignement ndetse na DEMIAP aho bitangazwa ko bavumbuye ibitero bikomeye byari bigiye kwibasira ibihe bice.
n'ibice byo muri teritwari ya Walikale harimo ahitwa Iteya, ahitwa Mpeti, ahitwa Kibura n'ahitwa Bunakindi. Hakozwe operasiyo zikomeye, turaza kwinjiraho ndani kwa tanu turebe biriko biragenda byibonekeza. Turaza kandi kubabwira strategy ziri kugenda zikoreshwa kugira ngo igisagara cya Uvira bigere magingo ajya kitarigarurirwa n'izasarambwe, dore ko ari ibintu bimaze igihe kinini bigarukwaho. Turababwira Gerira Albane, imirwano mu mihanda no mu nyubako zo mu mujyi amaze kwitegurwa. Turababwira kandi suppressive fire, kurasana amasasu menshi kugira ngo abarwane ku rwego rwo hejuru. Turaza kandi kubabwira philological operation cyangwa se operation philologicals, turebe uko ibintu bihagaze. Turaza kandi kubabwira attaque de diversion, turebe ibiriko biragenda bigaragara. Turababwira kandi biri kurera kuri point de resistance, ndetse turebe n'ibitangazwa aho element infantry zamaze kwinjira mu bice bitandukanye. Mutama, uratwumva? Yego, ndabumva neza. Yego, tudatinze rero ndagira ngo twinjize mwazindutse y'ingenzi nihe kuri ubu hazindutse ihungabana ry'umutekano. Uvira bwana munyamakuru, Uvira yabaye ikibazo gikomeye cyane. Uvira ikitwa amasasu kiracyumvikana mu misozi itandukanye. Byatangiye gute ari kumvikana mu bihe bica yumvikana araswa n'izembunda? Ni ukuvuga ngo ni intwaro nyinshi zitandukanye, ikitwa PKMM, ndetse kandi ndakubwiza ukuri yuko ni intwaro yitwa machine gun yateretswe mu misozi yitegamiye za Kavimvira. Yego, nabo wazarendo muri kintu cyitwa intwaro bahawe bari kugikoresha mu buryo bwo guhangana nabo bafatanyije ku mirongo y'imiri ku rugamba. yego, cyane FRDC. Ni nyuma yuko kandi bwana munyamakuru ibintu bikomeje kugenda bibura gice, ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane, aho igisirikare cy'u Burundi cyabuze uko kibigenza kikavuga kiti twebwe ntabwo turi bwivange mu ntambara mu buryo bugaragara cyangwa mu buryo bweruye, ahubwo tugiye gucunga ibice byose byo ku mupaka wacu kugira ngo imyivumbagatanyo y'abazarendo itaza kuba hari ikindi kintu kihishe inyuma, wenda harimo n'ubugambanyi bukomeye cyane buri gukorwa bitwaje gasika. yego. Ibiro birahura neza na page amakuru yamaze gucapwa n'ibinyamakuru bikomeye ku isi, aho ivuga ko nta munyamurenge wemerewe kuvoma amazi. Kisekedi akaba yategujwe ko bishobora kuza korohereza izasarambwe kwinjira ngaho. Uranyemerera turebe ibiriko biratangazwa, ubwo turaza utwereka n'ibindi biriko biragenda bibera mu bindi bice. Nkuko amakuru dufite bigaragaza, ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo bwatanze impuruza kuri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubw'umwuka mu bushingiye ku moko watangiye kugaragara mu gisagara cya Uvira. Bateguza ko ibi bishobora gutuma izasarambwe zitangiza intambara yo gufata gisagara cya Uvira. Kinshasa yahawe iriya mpuruza binyuze mu ibaruwa Minisiteri ishinzwe ubutegetsi bw'igihugu, umutekano, kwegereza ubuyobozi abaturage ku rwego rw'intara Kivu y'Amajyepfo. Chivunyanga Karusha Christian yandikiye Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu, kaba ari baro yoherejwe mu buryo budasanzwe. Kopi z'ibaruwa kandi zoherejwe abarimo President Felix Antoine Kisekedi, Minisitiri w'Intebe Madame Judith Suminwa Turuka, Minisitiri w'Ingabo n'umugaba mukuru w'ingabo za FRDC Lieutenant General Julius Mbanza Mirabwe ndetse na Farsi, ndetse bikanavuga ko yoherejwe kwa Guy Mwandi ya Vita kurusha mu. Bikaba rero bigaragara muri iyi baruwa ko yanditswe kuwa gatandatu w'igenekerezo ry'itandatu kwezi kw'icyenda 2025. Akaba yaratanze impuruza z'uko nta munyamurenge wemerewe kuvoma amazi muri Uvira, ikibazo yagaragaje ko gihangayikishije bikomeye ku gitigire ntangere. Yagize ati, nyakwa Minisitiri w'Intebe wungirije, ndagira ngo mbahuruze ku kintu gishingiye ku bikorwa bitari byiza cyagaragaye mu bice bitandukanye by'igisagara cya Uvira, aho abanyamurenge bigaragara ko bari kubuzwa kubona amazi n'abantu bamwe na bamwe bagambiriye ikibi. Uyu Karusha yavuze ko ihohoterwa riri gukorerwa abanyamurenge bigaragara ko rishingiye ku gushyirwaho kwa General Olivier Gasita, wagizwe umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ushinzwe ibikorwa by'ubutasi. Bikaba bikomeje kugenda iriyoherezwa rye rirwanywa mu buryo bukomeye n'abazarendo. Uyu muyobozi yateguje ko ibi bijyanye n'umwuka mubi ukomeje kwiyongera muri Uvira bishobora kurangiriza sarambwe
zitangije umugambi ndetse n'urugamba rwo kwigarurira igisagara cya Uvira. Mu kubivuga yagize ati urebye amakimbirane akomeje kwiyongera hari ingaruka zikomeye z'uko AFC M23 ishobora kubyaza umusaruro iki kibazo kikayiha impamvu zo kugaba igitero kuri Uvira n'ahandi yasigaye mu gihugu yitwaje kurinda abanyamuke bamerewe nabi bafitanye isano nabo. Ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo bwihutirwa bwasabwe na leta ya Kongo harimo gukemura ikibazo kijyanye na General Gasita ndetse no gushyiraho ingamba zitandukanye zirimo kubuza abaturage kwigaragambya. Kuri ubu amakuru ari guturuka muri Uvira aravuga ko abantu babarirwa mu 10 bahiciwe, abandi 16 barakomereka nyuma y'imyigaragambyo y'injyana muntu yo kwamagana General Gasita yabaye ku munsi w'ejo ku wa mbere w'igenekerezo ry'umunani kwezi kw'icenda 2025. Ngaye nguko nibibereye muri ibi bice byo muri Sud Kivu. Mutama tujyane muri operation zikomeye zikomeje kugenda zikorwa hafi y'iki gisagara. No kuvuga ngo nibikomeje kugenda biba ikibazo ndetse kandi nibikomeje kugenda bikomera cyane. Yego. Ku ruhande rw'umujyi wa Uvira. Yego. Cyane mu mujyi wa Uvira mu nkengero zawo ahitwa Kingwengwe. Yego. Kumvikanye icyitwa imirwano idasanzwe. Bitandukanye no kuba ari imirwano yabayeho hagati ya Wazalendo cyangwa se no hagati ya FARDC, ahubwo ni imirwano yabaye hagati y'intare za Sarambi ndetse na FARDC by'inyarugozi ariko byari Wazalendo. Byatangiye gute? Byatangiye rero izo operation zakozwe na Wazalendo, gahunda bari bafite na yindi. Yego. Abavuye muri iriya misozi ya za Munanira, abavuye muri iriya misozi ya Dembe bakazana mu misozi yegereye za Kingwengwe. Yego. Bagabye igitero muri iriya misozi bagamije kuzamuka iriya mihanda iri hafi ya za Rungutsu ugana mu byerekezo bya Sanje. Yego. Bakamanuka inkungugu berekeza imurenge bagiye guhanga n'umutwe neza Saramwe bashaka kwerekana yuko bo bashoboye urugamba. Bono mu gihe ngo baba batari kumwe na FARDC cyangwa n'abarundi bakora ibidashoboka. Yego. Ariko bivugwa yuko ibi byose nubwo biri gukorwa n'ubuhande bw'Abazalendo, icyatumye Abazalendo zikomeje kurakara. Yego. Abarundi ku mirongo mbere ku rugamba nibo bafite ijambo, nta musirikare wa FARDC cyangwa Abazalendo ufite ijambo. Yego. Gikomeye cyane ku mirongo mbere ku rugamba mu Burundi. Ibi rero Abazalendo bababajwe cyane bikomeye n'abarundi, mwumvishe yuko banavuze ko bashaka gufunga amayira yose abarundi bari gucishamo ingabo. Yego. Bitandukanye n'amahitamo ndetse n'imigenderere cyane y'amahitamo y'abanyepolitike ndetse n'igisirikare cya FARDC. Yego. Ubona yuko rero byahinduye isura. Kingwengwe rero bivugwa kandi byemezwa yuko yarwaniye birimo n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubwo nabo Wazalendo ariko ngira ngo tugarukaho cyane nabo bita abasirikare ba Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Uko bakora mu izina ryabo bambaye impuzankano zabo n'imigendere n'imikoranire ndetse kandi n'intego n'imwe. Yego. Kingwengwe imirwano yahabaye yaje kwatsimbura intare za Saramwe. Yego. Yatsimba intare za Saramwe zizamuka zerekeza muri iriya misozi ya Murenge, zerekeza hafi ya za Sanje ndetse na za Remera kugira ngo barebe uburyo ki badashobora guteza akaduruvayo ngo batake mu buryo batateguye, kuko buriya uriya mutwe umwihariko wawo. Yego. Usanga niyo ugerageje gutsinda igisirikare cya FARDC cyangwa abarundi cyo babatsindisha. Yego. Ni uko bakora ibintu bateguye mu gihe kirekire bagatsinda cyangwa bagatsindwa, ariko iyo bagabweho igitero bo ntabwo bagira umujinya ngo bakomeze inkungugu batake n'ibindi bice bitandukanye. Yego. Wazalendo batsimbuye iyi mutwe rero bawukura Kingwengwe bawuzamura hariya za Remera, bawuzamura hariya mu misozi za PNPS niho bari, ariko biravuga yuko ari gutegurwa ibitero simusiga nk'uko wabigarutseho. Iyo guprofitira mu kavuyo nyuma y'uko Wazalendo bakomeje kugenda bivumbagata mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Kugeza ubu baturage bimeze gute mbere yuko ibyo byose bigaragazwa ko ari ikibazo gikomeye? Mu baturage ubigihari. Yego. Igihari ni ibikorwa cyane byo kwegera bamwe mu bayobozi bayoboye igice zitandukanye, wenda ndakomeza ku cyo cyokorwa na FARDC. Yego.
bababaza bati se twakora iki, twabigenza gute, bihagaze bite, tubijyane gute ko natwe ubwacu turi kubirenganiramo. Yego. Ariko ku bijyanye n'abayobozi bayoboye ibice byinshi bitandukanye urabona yuko nta jambo bafite. Yego. Cyane ijambo rifitwe n'abasirikare ba FARDC cyangwa se nabo bafatanyije ku mirongo y'indege ku rugamba. Yego. Ibi rero byabaye ikibazo ku ruhande rwa sosiyete sivile kuko bavuze ko batari buze kwihanganira ibi bikorwa. Yego. Ariko nanone bakavuga bati se niba Uvira yatatswe turahungira Sud Kivu, turahungira Minembwe ko ibintu bikomeye, turahungira Bukavu nuko amayira FARDC kugenda yafunga ndetse n'ababaza rero. Yego. Ukabona yuko rwose ikibazo hagati mu baturage bacitsemo igikuba, nta muturage muri Uvira uryama ngasinzire, mu minsi Kivu uryama ngasinzire, nta muturage ushyira ibikorwa runaka ubucuruzi aka kanya uburyo buri kugenda ntabwo bwakorwaga nka kera kubwo icyizere gike cy'ubuzima ku baturage batuye muri no mu bice bitandukanye byo muri Uvira ndetse no muri Sud Kivu. Yego. Ubona yuko rwose byakomeye kandi biri ikibazo gikomeye cyane. Yego, reka dukomeze paje amakuru yacu tujye ku ndege zikomeye. FARDC na FDNB bari gushinjwa kongera kuba bazamura mu kirere bakagaba ibitero. Ngo turagaruka tureba n'ibindi bitandukanye bututegurira ibya Warikare ndetse no mu bindi bice bya teritwari ya Masisi. Ubuyobozi bwa FC buratangaza ko ku munsi w'ejo kuwa mbere kwigenekerezo ry'umunani kwezi kw'icenda 2025 ihuriro ry'ingabo za Kinshasa zagabye ibitero biri mu rugomo rukabije hirya no hino mu mirongo y'urugamba byibasiye hanini n'ahantu hatuwe cyane n'abaturage. Ibi byatangajwe mu itangazo ryihutirwa ryashyizwe ahagaragara na AFC babinyujije kuri X ku mugoroba wo kuwa mbere. Itangazo ryagiraga riti mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere ku itariki y'umunani kwezi kw'icenda 2025 ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi zirimo FARDC, FDLR, Mai na Wazalendo, abacancuro n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bagabye igitero cy'urugomo rudasanzwe ku mirongo yose y'urugamba. AFC ivuga ko ibi bitero byateguriwe muri Uvira na Bujumbura byibasiye hano turere dutuwe cyane hakoreshejwe imbunda za rutura ndetse na za drones. Ihuriro rya AFC ryatanze umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga ryongera gushimangira ko ryemeje bidasubirwaho kurinda no kurengera abaturage b'abasivili ino gukuraho icyabahungabanya cyose aho cyaturuka. Bamwe baragaragaza ko hakomeje kugenda hagaragara imyiteguro ikomeye. Mutama biri kuvugwa ko bishobora kuba ibi biri guhura n'ubundi nuko muri iki gitondo drone zongeye kugaragara. Byo byifashe gute? No kuvuga ngo drone zikomeje kugaragara mu bice byinshi bitandukanye byari muri Warikare. Drone zikomeje kugaragara mu misozi yariya muri Kivu ya ruguru cyane mu misozi ya Warikare kuko iyi ni Warikare ishakishwa cyane mu buryo bukomeye kuko Warikare urabona yuko mu gihe yaba itavuyemo cyangwa se yaba itabaye tonde ku ruhande rwa FARDC nk'uko babyifuza, intego bafite kwigarurira Masisi ndetse na Nyiragongo n'ibindi bice bitandukanye by'igice z'amajyaruguru kuzabigeraho bizagurana cyane kandi bijyana n'uko imbaraga zazanywe z'abacancuro cyane aba Babirigi cyane aba Banyamerika bo mu majyepfo baba Colombia, Mexique, Argentine. Urabona yuko imbaraga bafite ntabwo ari imbaraga zo gufata imbunda ngo barwanye nk'uko Abanyarumaniya babigerageje bagatsindirwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Ahubwo ubona yuko aba bacancuro bo gahunda bafite ni ugukoresha izi drone kandi bari kugenda bagerageza no kuzikoresha ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi no ku basirikare ba FARDC kandi ni drone ziri gutestingwa niba nakwita gutestinga kuko bagerageza kugerageza kuyasoma ibindiro by'ineza sura ngo barebe nibuza ko batabahakinza amasystem yabo. Yego. Rero nibyo biri guteza inkeke ku ruhande rw'ineza sura bavuga bati turabigenza gute ko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyangwa biri kuba ikibazo cyane. Yego. Kugeza ubu ku bijyanye n'urujya n'uruza muri ibyo bice mbere ko turi bujye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, mu by'ukuri kugeza ubu abaturage barabasha kuba bakomeza imirimo yabo ya buri munsi cyangwa ubuzima bwamaze guhagarara? Imirimo yabo ya buri munsi ntabwo ibintu biba bihagaze neza kuko niba drone igerageje wenda kurasa muri Fatuwa. Yego.
drone niba irashe Bukumbirwa, drone niba irashe Marema cyangwa ikarasa Nyamakombora cyangwa ikarasa n'ahandi hatandukanye. Yego. N'ubu nyuma y'uko umutwe wa 23 wikuye ahitwa Ikobo muri Waikare. Yego. Ibindi bagasa naho babiseriye bakabigarura inyuma gatoya bakabyerekeza muri abyerekezo bya Peti ndetse na Marema. Yego. Abaturage barabegereza Ikobo nabo bahise bahunga birabici. Yego. Urumva yuko rero atari ibintu byoroshye. Yego, kugeza ubu kubirebana n'ubuzima bwa munsi nk'ibijyanye wenda n'amashuri byo bihagaze gute? Abanyeshuri bariga? Bice na bimwe abanyeshuri bariga ariko ntabwo ari neza kuko urumva niba intambara iri kuba mu gihugu cyanyu icyizere cy'ubuzima aba ari gikeya. Yego. Ni ukwiga uvuga uti nzakora akazi nzagakorera hehe mu gihugu cyacu ko ibintu bimeze nabi. Yego. Ufite ikibazo uvuga uti wenda baraza no kuturasa mu mashuri cyangwa se biraza kugenda gute? Yego. Ni ibintu bigoranye cyane rwose, icyizere cy'ubuzima cyane ku rubyiruko urabona yuko ari gikeya. N'utekereza aratekereza avuga ati ese nzeriniza igisirikare najya muri ntare za Sarambwe, ngiye mu gisirikare najya muri FARDC. Urabona yuko ku ruhande rw'urubyiruko by'umwihariko abana batoya icyo batekereza mu mutwe ni igisirikare nk'uko n'ubundi situation ariko ihagaze muri iki gihugu. Cyane Kasongo n'ahitwa Gomba. Yego. Aho ni mu majyepfo ya Uvira iri kuvuga yuko ineza Sarambwe zamaze kwakira abasirikare mu buryo bw'ibanga rikomeye. Bahashyitse ryari? Baje baturuka he? Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko uyu mutwe wakomeje kugenda ucengera muri iyi misozi uturutse muri ya misozi y'umurenge ukamanuka umuhanda w'international 11 uva Dembe Kihande Kidija ugamuka hano Kingwenge. Yego. Ukamanuka hitwa Bushemberi ko umanuka hitwa Tema werekeza mu byerekezo bigana hariya za Kitu ndetse na Gomba aho maze kukubwira. Yego. Igomba rero impamvu igisirikare cy'umutwe neza Sarambwe gikomeje kugenda cyinjirira nta yindi mpamvu iri kubitera bwana munyamakuru. Yego. Iyi Gomba na gace bivuga yuko karinzwe n'abawazalendo na gace bivuga yuko karinzwe n'aba FDLR. Yego. Abasirikare b'Abarundi bakomeje kurikaya gukara ndetse no gukarata mu misozi myinshi itandukanye y'Uvira. Ibi bice bivuga yuko batabyitayeho cyane kuko bivuga yuko imbaraga nyinshi Abarundi bazishyize mu mujyi rwa hagati wa Uvira kuko ariho bari kwikanga. Kuba muri Uvira baba bongereye ingamba, haba hari amakuru wenda adasanzwe yatanzwe agaragaza ibyabigiye kuba? Nuko ngo amakuru cyane ari guturuka muri Uvira nk'uko abari hafi yabo bakomeje kutubwira bwana munyamakuru. Yego. Bari kutubwira ingamba zakajijwe na cyane no gushakisha buryo ki hatekerezwa uburyo bwo gukora operation yakoresheje intwaro zemereye zazanwe ziganjemo ama BM rwose cyane imodoka bya muzinga twabonye mu majyaruguru y'icyaga cya Tanganyika byerekezwa bivanwa kuri uriya muhanda n'ubundi uri hejuru y'icyaga cya Tanganyika uri mu majyaruguru y'icyaga cya Tanganyika uva mu mujyi wa Bujumbura. Yego. Turabyumva cyane kandi ko bigiye kwerekezwa hariya za Munanira, ngira ngo Munanira mu byerekezo bya hariya ndetse na Shenge. Mwigize kumva yuko mu minsi ishize itarenze 3 higize kuba sharing ikozwe n'utwe neza Sarambwe mu buryo butunguranye. Yego. Drone ngo zifite umuvuduko ugenda ku kilometero bya vuba cyane kandi mu masegonda drone zigahita zibura. Kuri ubu impinduka zakozwe n'izihe? Impinduka zakozwe kuri FARDC rero aka kanya nuko bivuga yuko nabo bazanye drone zigiye guhagurukizwa hariya za Kavingira ndetse na Kibondwe. Yego. Zikagaba ibitero mu misozi itandukanye y'aho ineza Sarambwe ziri guturuka ariko bigaragara yuko ibi bintu biri. Yego. Mutama, ndumva network zisa naho zivuyeho, turongera tumugarure ku murongo turabire hamwe ibiko biragenda bibo ndetse n'ibyibonekeza. Aho rero ari buze kutubwira ibiriko biragenda biba, ariko mbere ko tumugarura reka tubanze twishimasisi tubabwira ibyaya makuru. Aho rero ku munsi w'ejo abarwanyi ba AFC bigarurira agace kayitwa Shawo nkuko amakuru tugira bigaragaza. Amakuru aratugeraho aravuga ibi bikurikira: aho kuywa Mungu kwigenekerezo rya 7 iza Sarambwe za AFC zongeye kwigarurira umujyi wa Shawo muri territoire ya Masisi
muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'imirwano yabaye hagati ya AFC M23 na Wazalendo yo mu mutwe wa APCRS wa Janvier Karagire. Kinyamakuru Actualité PSD kiravuga ko izi nyeshyamba za Wazalendo zari zirukanye inyeshyamba za M23 muri uyu mujyi kwa gatandatu ushize, ariko umunezero wa Wazalendo ukaba waraje kumara igihe gito nk'uko amakuru ari guturuka muri aka gace abivuga. Akaba yaravuga ngo ko inyeshyamba za AFC zagarutse muri aka gace mu gitondo cyo ku cyumweru, maze bikaba rero byaraje kugaragara ko byahinduye isura, aho umubare w'abahitanwe n'iyi mirwano kugeza amagingo utaramenyekana. Kugeza ubu shawa ikaba rero yongeye kujya mu biganza by'izasarambwe. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rukaba rukomeje kugenda rwumvikana muri aka gace. Shawa ikaba yarahindutse isibaniro ry'imirwano hagati ya AFC na Wazalendo n'ahantu rero h'ingenzi muri aka gace, aho bivugwa ko rero izasarambwe na Wazalendo zimaze amezi arenga 3 zirwanira kuhagenzura. Aya makuru kandi akaba akomeje kugenda agaragaza ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda byibonekeza mu bice bitandukanye. Mutama ndagira ngo ukomeze niba uri kutwumva, ndumva network zikomeje nazo kugenda ziza ari ingorabahizi. Yego wakomeza. Nindi kubwira kubitegura ko kumata imiruka cya kuri drone n'ibitwaro bya kirimbuzi cyangwa karabutaka byazanwe hano muri Zawuzira. Yego. Ni ibitwaro bivuga yuko byiganjemo ibitwaro rwose bigiye guhagurukanwa ubukana miseke n'izindi zigiye guhagurukanwa ubukana. Yego. Bikavura biyanditse Zawuzira. Yego. Ngo ndanda cyebera ku ruhande rw'intare zatorame kutamukora Yego. Iriya misozi ya Rubenga ushinja yari umurenge mu byerekezo byazagende. Ariko Mutamu uragerageza ushake network, ndi kumva biri ko biracikagurika cyane. Yego uragerageza ugerageze wenda reka ugerageze mu gihe turaba turi kuvuga ku bijyanye na Brigadier General Olivier Gasita. Ubwo ubushaka network none dukomeze utubwire, kuko nubundi kuba utubwira ntituzumve nubundi ntacyo tubasha gutoramo. Turabwira ko rero kuri ubu ngubu amakuru haragaragaza uburyo ki General Gasita Olivier akomeje kugenda ubuzima bwe bujya mu kaga gakomeye, aho amakuru dufite agaragaza ko Brigadier Olivier Gasita woherejwe na Perezida Kisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Uvira muri Kivu y'Amajyepfo Abazalendo bakomeje kumukoreraho urugomo mu ntangiriro z'indwi dusoje, ubwo yageraga Uvira aturutse Kindu mu ntara ya Maniema. Byavugaga ko yanyuze i Bujumbura mbere y'uko yinjira muri Uvira. Amakuru ari guturuka i Uvira aravuga ko ashobora kuraswa na Wazalendo kuko imushinja kuba ari umunyarwanda kandi yaratanze umujyi wa Bukavu ukajya mu maboko ya AFC M23 twirwaneho, ndetse ngo yanisha Abazalendo muri Kindu. Yaramaze igihe kinini akoreramo ibikorwa bya gisirikare. Ubuyobozi bwa FARDC buravuga ko bumushyigikiye, ariko bukavuga ko budafite ububasha bwo kuba bagenzura Wazalendo. Ku rundi ruhande bivuga ko FARDC ishobora kumurasa ikabyegeka kuri Wazalendo cyangwa abasirikare bari muri uyu mujyi. Hari kandi amakuru avuga ko mu myanya yo ku cyumweru Wazalendo yerekeje kuri hoteli irimo uyu mugabo iherereye hafi ya segiteri yo muri uyu mujyi wa Uvira, aho ku bw'amahirwe FARDC yaje kubatangatanga ubwo bari bagiye guteza urusaku muri ibi bice. Urusaku rwanaturutse ku batari bake nk'uko bigenda bisigurwa, bikaba byarateye ubwoba umubare munini w'abari muri ibi bice, nk'uko amakuru ahari ari kugenda bigaragaza. Umutekano ukomeje guhungabana ku giti gira intangere. Bamwe rero barifuza ko ibi byarangira, ubuzima bukongera bukagaruka, abaturage bakongera bakaryama bagasinzira, ariko kugeza ubu biratangazwa kandi biravugwa ko hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bikomeye. Mutamu buratwumva? Yego ndabumva cyane. Yego wakomeza utubwira, ndumva network muri ibyo bice by'Ubuvira bitoroshye. Mbango ibice rero ukora ibibazo
kubeshya ariko ndagira ngo tubyiranemo cyane kandi tugendane mu makuru adasanzwe ku myiteguro nayo ndi kukubwira idasanzwe iri gukorwa n'igisirikare cy'abarundi iri gukorwa na FARDC kandi bigaragara yuko ibi bintu biri buze kuba ikibazo nyuma y'uko n'ubundi uyu mutwe nabo bamaze kwitegura bikomeye. Yego. Ni operasiyo simusiga, ni operasiyo karabutaka ubona yuko buri ruhande rudashaka gucika intege ndetse no guhagarara. Yego. Bwana munyamakuru rero ibi bintu ndagira ngo tubihuze n'ibiri kuvugwa mu misozi y'umurenge. Yego nta kibazo. Iyi misozi y'umurenge ni imisozi bivugwa kandi byemezwa yuko yego bidasubirwaho ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'intare zasaranzwe nyuma yo kumenya yuko n'ingizi drone zamaze kuzanwa. Yego. Ibyitwa ama GPS jamming mu misozi ya za Ibashiro, Tubangwa, Tumungu, Turambo, Rewera ndetse Kisekwa, Kibiyendo, Miranga, Kitopo, Ngomera. Yego. Cyangwa meyano uruhita uko ubishaka ariko twebwe cyane abavuga ururimi rusa n'urw'ikinyarwanda cyangwa ikinyarwanda twita ngo meyano. Yego. Aha hose ngo hamaze kuza mu ikoranabuhanga ridasanzwe ngo ryiteguye guhangana n'ikoranabuhanga rya FARDC nyuma y'uko FARDC ku bihugu biri ku rugamba bari kugerageza gukoresha uburyo ki kugira ngo barebe uburyo ki bahangana mu mutwe mu buryo kandi biri kugaragara n'uko intambara y'indi sura ari intambara noneho yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga kuko ku ruhande rwa FARDC bari kuvuga bati advance ntiri bishobore, ku ruhande rw'abarundi bari kuvuga bati advance wenda twabishobora ariko bishobora kutugora bitewe n'uko n'ubundi umutwe nawo wamaze kwitegura mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Urabona yuko rero ibintu bitoroshye ku mirongo y'ibiri ku rugamba kandi uko operation zimeze nuko igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyamaze gushyira ku ntumbero cyangwa se mu ntego y'uko iriya misozi ya Mayamoto, imisozi ya Kapanga, Kitopo, Miranga ndetse na za Rwerera utibagiwe Tumungu aha hose ari kuvuga yuko bashaka kwakuramo aramira misozi ya Minembwe. Ibi rero bitamaze kwiberana cyane kandi ku ruhande rw'umutwe uri kuvuga uti ese niba koko imisada y'abasirikare b'abarundi iturutse muri Bujumbura aba bazanye intwaro b'ababiligi zazanwe zikuye mu gihugu cy'Ububiligi ziganjemo izirone z'intambara, niba koko bagiye kutugaho ibitero turaza kubigenza ndetse cyangwa se tukaza kwikura mu bibazo rikomeye gute. Nyuma y'uko kandi uyu mutwe uri kubwirizwa n'amategeko n'abaturage batuye muri Minembwe babwira bati ni mu basanga ntabwo dushaka kongera kumva drone ibisasu byazo bivuze ubu hagati mu giturage cyacu cyangwa bisenya amazu n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ubona yuko rero M23 ndetse kandi n'abaturage bashyigikiye M23 babuze baciye ndetse babuze nayo bamira bavuga bati biraza kutuzambana kandi biraza kudukorana cyane. Yego nibyo nibikomeje kugenda biboneka. Uranyemerera duhite tujya n'ubundi ku byatangajwe n'umuvugizi wa FARDC kubirebana n'ibiri kubera muri Uvira, ubwo turagaruka tujya no mu bindi bice nawe ugenda uduha ido nido y'ibikomeje kugenda biberayo. Ni umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Kengebomisa yasabye imirwi y'abarwanyi b'abasivili bazwi nka Wazalendo kudakomeza kugaragaza amakimbirane hagati yabo n'ingabo za leta, ahubwo bagashyira imbere inyungu z'igihugu mu kurwanya umwanzi. Ibi yabivugiye imbere y'abanyamakuru mu kiganiro yagiranye nabo ku munsi wa gatandatu w'indwi ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kw'icyenda 2025 nyuma y'aho igisagara cya Uvira ubu kiri mu murwa mukuru w'intara y'Kivu y'Amajyepfo bamaze iminsi haberamo ibikorwa bikomeye byahagaritse imibereho y'abaturage bitewe n'imyigaragambyo ikomeye. Amakuru ari guturuka Uvira aravuga ko Abazalendo batishimiye ubuyobozi bwa General Olivier Gasita Mukunda, umuyobozi wungirije wa 33 Region Militaire ushinzwe ibikorwa by'ubutasi kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Abazalendo bamushinja kuba umukozi w'inyeshyamba za M23 ndetse biranavuga ko yagize uruhare rukomeye mu gufasha uyu mutwe kwigarura Bukavu muri Gasyantare. Uruhande rwa FARDC ariko rwo rukavuga ko ibi bitari ukuri ari iby'Abazalendo bahimba. Mu ijambo rye General Major Sylvain Kenge yagize ati turimo gukomeza guharanira ubumwe, kongera ubusugire bw'igihugu cyacu, ntidukeneye kurwana hagati yacu. Niyo mpamvu dusaba bagenzi bacu b'Abazalendo gushyira amazi muri divayi yabo, ntibahinduke inzira y'umwanzi wacu ukomoka mu bice by'ibituranyi. Yakomeje avuga ko ibiganiro bihoraho bihuza ingabo za leta n'abayobozi ba Wazalendo biri gukorwa buri munsi kugira ngo bashake igisubizo kuri ibi bibazo. Iyi myumvire y'amakimbirane hagati y'ingabo za leta n'imitwe
yifashe urugamba, ikaba rero igaragarira cyane mu bice bitandukanye bya Uvira aho bari gushinja Gasita kuba yaragiye atanga ibice bitandukanye za Sarambwe zikabyigarurira. Kuri ubu bikaba byagize uruhare rukomeye mu ihungabana ry'umutekano mu buryo budasanzwe. Uko ibintu bihagaze Uvira biragaragaza ko ikibazo atari icyo mu miryango y'abaturage gusa, ahubwo kiri no mu ngabo hagati y'abafatanyabikorwa bagombaga kuba barimo guhangana n'umwanzi. Umuvugizi w'ingabo za leta yibukije ko bagomba kuryamira amajanja. Yagize ati niba dukomeje gushinjanya ibinyoma, niba dushora igihe cyacu mu kuvuga ko umuntu ari uwa M23 turimo gufasha uwo mwanzi, ibyo bizateza ibibazo bikomeye. Nk'uko rero abivuga, akaba rero agaragaza ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeza kugenda byigaragaza mu bice bitandukanye. Nk'uko abivuga, ubuzima bukaba bukomeje kugenda buhungabana ku gitigira intangere. Akaba agira ati ibyo General Major Sylvain Kenge yavuze biragaragaza impungenge zikomeye leta ifite ko umwanzi ashobora kuza guprofitira muri aka kavuyo kavutse muri Wazalendo agafata n'ibindi bice. Ngaho nguko rero Mutama wakomeza utubwira nandi Mutama uratwanda aka kanya. Yego, amakuru rwose hari muri Uvira ibintu bikomeje gukorwa. yego, niba mu ngingo z'ingenzi yuko muri Uvira ngo ikitwaje bakomeje kwisiranamo bitewe n'uduti runaka bakomokamo. aha, byo bihagaze gute? Aba Wazalendo bakomoka muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru n'abandi Wazalendo bakuwe mu zindi ntara zitandukanye zitari iza hano muri Kivu y'Amajyepfo n'Kivu y'Amajyaruguru. Yego, ngo bamaze kwicamo ibyiciro bitandukanye by'amacakubiri hagati muri FARDC. yego, amacakubiri bwoko ki? Ibi byabereye muri ya misozi ya za Kavimvira. Yego, kubera bitandukanye ihari muri Uvira cyane mu byerekezo by'ahitwa Shenge. yego, mu marembo asatira mu mujyi wa hagati y'umujyi wa Uvira, ndetse kandi byanatumye na operation zategurwaga n'igisirikare cy'u Burundi ngo bahita bazihagarika, bibanda cyane ku ruhande rw'abasirikare ba FARDC basanzwe batari Wazalendo ndetse kandi n'abatanzwe n'abasirikare b'Abarundi. Wazalendo basa n'abarindiriye ibice byinshi bitandukanye, ariko muri operasiyo ziri gutegurwa Wazalendo babaye nk'abantu bashyirwa ku ruhande bitewe n'ibikorwa by'ubwendisipurine bakomeza kugenda bagaragaza, cyane cyane no kwicamo ibyiciro byinshi bitandukanye, kutumvikana hagati yabo. haba wenda hari ababiguyemo cyangwa se bagize izindi ngaruka zikomeye zibageraho? Ni ukuvuga ngo tayari navuga yuko ari n'abahise bambikwa impuzankano za FARDC. Yego, barababwira ati rwose mujye kwirira abashumba, barababwira ati mujye kwirira ibigori, mujye kuragira inka. yego, akazi ko kuba abasirikare ntabwo kababereye rwose. Aya ni amakuru yangezeho ndavuga ni ibintu biratangaje rwose, tutazikuye abantu abaduhombye. ibyo byaba byaratangiye ryari? Bikavugwa yuko ibi byatangiye umugabo witwa Gasita. Yego, yakomeje kugaragazwaho n'ibikorwa byo kutishimirwa na bamwe mu Wazalendo. yego, biteza ikibazo gikomeye cyane bwana munyamakuru, bigeza naho byanateje ikibazo gikomeye kuko ngo bamwe mu Wazalendo bakeya muri bo. yego, bwana munyamakuru ngo bashyigikiye Gasita, abandi ntibashyigikiye Gasita. yego. Ibi rero ndakubwiza ukuri ko byakomeye cyane kandi byabaye ikibazo. Ese kuba bivugwa ko ashobora kuza kuraswa bikaba byakitirirwa Wazalendo, mu by'ukuri ubu General Gasita mu makuru hararinzwe, ninde umurindiye umutekano? Ni Abarundi, ni aba FARDC, ni Abazalendo, ni bande? Gasita rero kubaka kanya afite urugomo rw'abasirikare bamurinze benshi cyane, amakuru akomeje kugeraho. Yego, ariko bikavuga yuko abasirikare ba FARDC cyane bamukomeyeho cyane. yego, kuko bari mu gushushanya mapu y'imirongo y'imbere ku rugamba n'ubwo FARDC mu bice byinshi yagiye arwaniramo yagiye atsinda. yego, kandi izo mapu zigatanga umusaruro, yagiye abigiramo uruhare kandi ikanavuga yuko iyo mpamvu bamuhagazeho badashaka kumureka. yego, niyo mpamvu rero umutekano we urinzwe n'abasirikare bamwe ba FARDC cyane, biranemezwa yuko arinzwe n'abakomando b'abahizi. yego, ubwo birumvikana yuko nta Wazalendo cyangwa se undi musirikare wahirahira avuga yuko ashaka gufata kuzakano witwa General Gasita.
noneho rero tujyane noza warikare ho byifashe gute? Masisi ho umujyi wa Show wigaruye n'iza Sarambwe, warikare ho ahavugwa n'ayaye kugeza ubu. rero igihari cy'amakuru Yego. hari agace kitwa Kishangaro. Yego. agace kari mu majyaruguru ya Warikare uvuye ku muhanda RP 1001 uva ahitwa Imarimo uzamuka peti ugana mu isantere y'Ipinga. Yego. agace ka Kishangaro rero ni agace kari neza mu marembo y'umujyi wa Pinga. Yego. ni agace kari karimo icyitwa intare za Sarambwe nyinshi. Yego. aka gace rero bidasubirwaho kandi binasinyirwa n'abandi kuko aya makuru nayahawe ndayizeye neza 100%. Yego. intare za Sarambwe ngo zakarekuye nyuma yo kubona yuko ibitero biri gutegurirwa hariya zafatwa n'abukumbirwa bya drone Bishobora kubagirira nabi. bishobora kubagirira nabi. None kugeza ubu umutekano wagaze gute muri ibyo bice? umutekano rero nk'ubu kereka abandi byinshi biri gukekwamo imirwano nk'ako gace abaturage benshi bari guhunga berekeza za Karembe no mu byerekezo bya Mweso muri Masisi. Yego. Fatuwa rwose isa nawe yabaye ikibuga cyo guteguramo intambara kandi rwa FARDC ngira ngo Fatuwa ari batwara muri byerekezo byo mu midugudu ya za Bushororo. Yego. ahitwa Kaferiko niba ari Kaferiko village. Yego. aha hose ngo abaturage bamaze kuhahunga nyuma y'uko n'ubundi guhabwa ibwiriza rikomeye n'abasirikare ba FARDC bababwira yuko bagomba kuhikura kuko basize umutekano. Abahunga ubwo bahunga ibyo bice bari kwerekeza kugeza ubu? ibice bimwe bireka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kubwira abaturage bahungiramo, ariko hari abaturage n'ubu bakiri birimbaniza makumyabiri na gatatu bahungira muri biriya bice bya za Ikobo ndetse no hasi yarazanye Gakombora n'ubundi, ariko naho ubona yuko ari kwishyura muri situwasiyo idasanzwe. Yego. kuko byanga bikunda ibi bice nabyo bishobora kubamo intambara cyangwa kugazamo ibitero mu buryo butunguranye. Yego. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Yego, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa musi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere tushyonda sabone ntuzongere gucikwa. Hasta la vista.